Zaboravili su mnogi na svetitelje i Božije ugodnike kojim je ukrašena zemlja Kosovo Metohijska i prema njoj se nisu odnosili kao materi svojoj. I zato se moramo sada boriti za Kosovo. Ima mnogo načina da se borimo, ali ono što je najbitnije, najvrednije danas u našem vremenu jeste da moramo biti jedinstveni. Mene se srce para kad čujem da postoje neke partije kosovske, neke ljudi koji vode svoje partije. Zar danas, kada smo ostali u takvom broju, da nas može samo jedinstvo sačuvati na ovim prostorima, pravimo partije. Nema tu partije. Ovdje je partija narod, srpski pravoslavni. I želeo bi, braćo i sestra, draga moja deco, da to bude prisutno u našem osjećanju, u našem opredeljenju, u našem umu, u mislima i u srcu, na srcu našem. Ovdje samo postoji srpski narod, nikakve druge partije. I zato, draga moja braćo, ostanite da čuvate naša najveće svetinje. Niste sami. Sa vama je knez Lazar. Mi moramo svi učiniti tu veliku borbu i napor da to sačuvamo danas. Neće biti ovako svako vreme. Ima nade da svijet počne malo da menja. Oni koji su nas zvali zlikovcima i ne znam kakvim sve imenima, vide da su obmanuti i da su pogrešili u svom mišljenju i svojim izjavama, menjaju polako i svoje mišljenje. A to daje nama snagu da se borimo za Kosovo i Metohiju, za sve ono što je na njoj, na svetinje Kosova i Metohije.